Memang lagi hambai itu cuma saya. Jadi jokono family kamu, personal life kamu, jokono. তোমার স্ক্রিনে চবাব ফাইনাই রক তবো তবো রসামনাই খরকসা Kalahino kutung pelajak o zarabo kok borok amani kok no hamjagi chabak lai dongo san lai dongo gibra sarok kok nanggo te fan nanggo Profesor Rock Band nih, sampai rono kena ngelak ambis sini ya, bono. Di sini. Bono sih. Alas kese long web. Alas kese long web. Orang saya takut. Long web kok borok. Long web kok borok. Ini ane komikok. Ini ane komikok. Jatuh borok 시작해. Jatuh borok 시작해. Lipor kok borok. Lipor kok borok. Saya takut sampai kelihatan. Hasil dong. Long web kok borok. Long web kok borok. Ini ane komikok. Ini ane manikok. Ini ane komikok. Jatuh borok 시작해. Jatuh borok 시작해. Lipor kok borok. Lipor kok borok. Lipor kok borok. Lipor kok borok.
Haji Santesha ko halanya abo ko berway ko ni si Takuf John Debromano, Vice President PSC. Omonela ko ni si Takuf Mondi Kubal Jamatiano bini resapna bagay ready tama bagay Mondi Kubal Jamatiano. So, gentlemen of Deepak Khan, a very good afternoon, and I must thank the convener of RSKC, Roman Street for Java, and all the leaders here present, city leaders, activists, and different social organization leaders, artists, singers, everyone. Since Simon, we know there is demand for Roman script for Java. It has been more than a decade. It has been more than 50 years that the demand for Roman script has been placed